Maturanić, čudnovata zlodašća vrta Hlapića. Najprije uzme Hlapić komad stare hartije i veliku postorarsku olovku. Onda sjedne na svoj mali stolac s 3 noge i počne pisati pismo. Vi ste htjeli baciti u oganj čizmice, meni je to žao, pa idem u svijet da ih razgazim. Onda neće biti pretjesne. Budite bolji s vašim drugim šegrtom. Dajte mu više juhe i mekši kruh. Čizme ću vam vratiti. Hlapić. Kad je Hlapić završio to pismo, onda ustane vrlo tiho i prikopča pismo na pregaču majstorovu koja je visela na zidu. Zatim sjedne i počne pisati drugo pismo. Draga gospođo, hvala vam na vašoj dobroti. Ja idem u svijet. Mislit ću na vas i pomagat ću svakom kao što ste i vi meni pomagali. Vaš Hlapić. Onda opet ustane tiho i prikopča to pismo na pregaču majstoričinu.